king special yang mash punya dengan ayam double special. Okay. King special itu apa? Triple patty, triple cheese, with treat satu, telur satu. 3 cheese slice. Alright. Saya daripada bapak saya, daripada tahun 85. Itu Kung Fu burger Bapak Ayu lah? Ya, betul-betul. Manis. And triple. Ya. Brown sauce, Okay. homemade ya. Satu. Oh. Okay. Ini ayam double special. Ayam 2, telur cheese. Ini cheese sauce.